Uba balajit ku parsendram. Ukurtong ke UDP nak benta ke election siteng samoi nak benta ke Shila constituency. Ulah thap kerteng benta ke sengi ha returning officer uba El Kenjing Hasora. Ya uba balajit ku parla senran do presiden ke UDP uba longru ulampang ke hing dorbar uba med ba lengdo. Ba Lakmen Remboi menteri sarkar, Pak Nujorki Sungo UMLA, Samuel Sangma MLA, kadba nak NPP lawan senran do sniau bhalang dhar. Kiwei ki perlo ke MDA kum ke PDF knam BJP kimsim lawan senran namar bagi la bania kun hi ya ke election. Hadu mentan na pedeng ki belai don lang hak sarkar MDA na lor ke HSPDP ke bedon hak RDA. Datang ke NPP ke belarai ban kersyani ke UDP hak ni ke election. As by law established, so that I will uphold the sovereignty and integrity of India. Bangkasan di banjok sua. Banjok. Benar dia sarkar. Dia kata por ke sarkar kilong kecil kecil yang sarkar ni trelang pada banjok por. Ini nanti manwar kata. Bangkasan banjok sua election. Part meeting job jadi dalam sarkar ni. Berhakim dalam sarkar ni tristam lang. Manwar kata. Jika nuju bajba hani konstitusi galong ba buat mai surap. Anak kalian jing pa dan ki scheme sebagai lam. Bagian iban perubahan di serokan di tan konstitusi. Kaji kan jing ha koni senam. Kadang lejeng persipor teman apa yang hajat kau pada mau menawan rakyat katakan scheme dari pa labu teman di serokan di konstitusi. Sampai mentah hari bagi lagi ikam berkat apa di konstitusi. Tiga itu kawai pilot inti kan ni dengan konstitusi Kelomban Barat District di nak lihat jangan kawai baca jauh. Ini kan kemudian itu malah orang yang ada kajian kuat kan. Kini kepada bah PMDA government scam. Bakajian kerjaan jangka NDP yang akan di by-election kesalkan tadi Pak Karim Job juga akan di election kat skam susu yang kesalkan. Memang kami lihat kan bangau mana bilang conference job. Tiga jing penyang jenis candidate se ketika jumpan job parti janti imhapan kami kiro. Amta.